Shema eyabeire eino bwinji bw'amate burukurenga lita miliyoni emwe n'emitwaro nkaga emyaka 10 hingwire obwahati ebibaro nibyoreka emitwaro ebiri yonka ekintu ekyerarikirize abebembezi obwahati barugireyo ahansi y'ehururu eya Grow Cow Feeds for Zero Grazing kushagika abarisa n'ebibingo byabusha kiyambe ahakubutura obwinji bw'amate oteireho no kwehara ebizibe byakubasa kuzaruka omwibura ry'amate na mnonga omubana bato projectinga omisho noreba amati gariyo muza kukano mitwaro ukiyitana ku mwaka so ikikureba ngo eshaheje twaba tutatireho other means kugira ngo abarisa bitu bagarike production ikimanyisa ngo anytime tuzakuza a standstill ninga tuclosing so ningira ngo ngoku bachi government yakitandika kugira ngo hereza abarisa ubunyansi abantu abakiryo production nkija kutuyamba kugira ngo ubundi tokamanya twagaruka tuyumvizinga production bitu ubundi egarika yiguru. Richard Muhanji chairman wa NRM habwa district ya Shema nashoborora okurugayo kushagika abarisa kitarakome ahakucendeza ibura ry'amate kwihaho nikitebana n'ehururu ya mukuru w'ihanga hamwe na manifesto ansi ebituragumize mu tutunga abarazo mu project egi arunka za Bulgaria ejo nibakete kijubwe ejo neki hariyo ibakweta Croix Guyana na eriyo nibagikora musaireji so ebinyasi biriyo kandi no bihinga kanya kake oyihamu ekiganyirwa cy'amani so nyenda ngo abahingi bashema abarisa especially abente za dairy tugaruka muramu nuho bamwe omubarisa bashoborora kuba rukwija kuganyurwa omubibahirwe oteireho no kucendeza wa mutuku omubana b'amashomero kandi tegatemate imyanse biza kongera abantu omakuri kuna nagambe namwe kikura mu turunga abantu ko basensitizing abantu begesa abantu basemesa ako muntu watunga kembuzi imyanse bintu birya imyanse imyanse ko mu roshanga abantu umusore cyebe nagamba president witu cya 4 eka atu muntu bakwenda kataka kaki ngo rwazu basabyara imyanse ibi utunge mbuzi utunge ente kandi usanga government ni umuntu ku muntu waganyirwa munonga kayawe yatunga amate kukunywa kandi yakatunga n'injye yatunga n'etaso ibinyanse bakutwara kuba kubitwara babihinga abine inteno batandukira ryezo zibine and we shall keep on improving on breeds tuja kuronda inseminator batuhereza better breeds kandi in future we are looking at variation. Omhurureji etandikirweho kwetorora Shema yona kandi omuri burigombora abarisi 10 nibo baratunje obuhwezi obw'ebinyansi byo kuhinga. Gasha kwa Gerald Tugume omuri Shema ahabwa tayaru.